Lumantak para ulama torekat Abah Anum salah, lain torekat nanu salah tindakanana. Kok torekat emang arah kana dunia, norekat madek tinggalkan dunia. Kunaon atuh diasup-asupkeun torekat ku almarhum Mbah Anom? Ye, maneh norekat abeh dagang maju. Ye, maneh norekat abeh kedudukan maju. Kok torekat sikadinya arah? Mantak kiai di Garut termasuk guru kula mesem bae. Termasuk almarhum di dieu Aisyah laman teu ngan kurang bener. Anaonna tuh. Teu salah teh. Dideuleu ku urang. Wiridanana akur sama sakali eueuh beda silsilahna bener. Nu salah nanyanana encan datang can usul geus nurun-nurunkeun ilmu tarekat. Dicaram salah teh dicaram salah. Ulah nu mantak persyaratanana kudu dipenuhi heula dek nurunkeun tarekat. Ulah ngabahasakeun tarekat serem teuing jana zikir batu sialah abeh bisa zikir ka Allah. Geus ulah ngabahasakeun tarekat. Dantaran dek ngajauhkeun, geus ngajauhan dek ninggalkeun makhluk jeung dunia. Waktu cenah ngajauhan makhluk jeung dunia mah kumapan orang sebagai khalifah syariat batu sia ulah kana norekat. Sok cicing di syariat. Hayu mun deuk norekat lain deui geus pagawean. Deuk mensucikan batin tazkiyatun nafs. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul arifin fi hadzal ma'na lan ngucap sapa setengah wong kang marifat kabeh ing dalem ikilah makna ngucap ing lafaz al-haqqu ta'ala munazzahun 'anil aina utawi haq ta'ala hale mahlur ya haq iku kang den bersihkan saking aina wal jihad lan jihad wal kayf lan kayf wal madah lan madah was surah lan surah wa ma'a dzalik dan sumbertane mangkono munazzahun anil aina la yakhlu ikora setelah yakhlu rasapi minhu saking Allah opo aina lafad aina opo aina wala makan opo ainun wala makanun lan ora opo panggonan wala kamun lan ora apa kam wala kaifa lan ora apa kaifa wala jismun lan ora apa jisim wala joharun lan ora apa johar wala aradun lan ora apa arad li'annahu lilutfihi sarin fi kulli syai' kena zatune Allah kena lembute Allah iku kang lumaku ing dalam